Najprej so predlog zakona o davčnih olajšavah potrdili v predstavniškem domu, kjer se je pred glasovanjem razvila burna debata. Predlagatelji predloga zakona iz vrst republikancev so ponavljali obljube, da bodo imeli od davčne reforme koristi vsi, medtem ko so demokrati opozarjali na to, da naj bi ta koristila zgolj premožnejšim. Today we are giving the people of this country their money back. This is their money after all. Mr. Chairman, or Speaker of the House is not in order. It's a scam, and the American people know it. Is this bill about helping people who are living paycheck to paycheck? Hell no! Žolčna razprava o reformi, ki je bila ena izmed glavnih predvolilnih obljub ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je po potrditvi v predstavniškem domu preselila še v Senat, kjer imajo republikanci tesno večino. Tudi demokratski senatorji so opozorili, da bodo koristi nove davčne reforme uživale zgolj korporacije. Zakon je sramoten, je bilo slišati iz vrst demokratov. That's what this bill is. It's an absolute disgrace. It's not just an ideological difference. It is something dramatically opposite of what America needs. There is no reason for a single middle-class family to pay more while every single corporation pays less. If you wanted to help the middle class, give them a real tax break. The rich get far more dollars back than the middle class. That is fact, irrefutable fact. Toda glasovanje o davčni reformi vseeno ni prineslo presenečenja. Argumenti demokratov očitno niso prepričali nekaj tistih republikancev, ki s predlogom reforme niso najbolj zadovoljni. On this vote, the ayes are 51, the nays are 48. The Senate recedes from its amendment and concurs in H.R. 1 with further amendment. The Tax Cuts and Jobs Act is passed. Nova zakonodaja znižuje davčne obremenitve korporacij in premožnejših davkoplačevalcev ter spreminja način obdavčitve multinacionalk. Kritiki reformo ostro kritizirajo, češ da je sveženj ukrepov darilo za najbogatejše in bo napihnil deficit. Republikanci obljubljajo, da bodo odgovorili na vse pomisleke javnosti. My view of this, if we can't sell this to the American people, we ought to go into another line of work. I think this is an important accomplishment for the country that people will value and appreciate, but obviously it requires us continuing this discussion with the American people, and we're all going to be doing that all through the year. Gre za zgodovinske trenutke, ki se jih bodo Američani še dolgo spominjali, so še prepričani v republikanski stranki. I have to say that this is a historic night. The Democrats have said that the American people will remember this night. I hope they do, because we passed one of the most important tax breaks in this country's history. And these folks here behind us all have contributed and helped make this a possibility and a reality. So I'm just very grateful for my colleagues and for those who were willing to stand up and do this for the American people and for the American families. Republikanci sicer trdijo, da bodo davčne olajšave zagnale gospodarsko rast in odprla nova delovna mesta. Večina gospodarskih analitikov pa meni, da olajšave v tem trenutku niso potrebne. O predlogu zakona bodo sicer v predstavniškem domu kongresa zaradi nekaterih neskladij s postopkovnimi pravili senata še enkrat odločali, a gre pri tem zgolj za formalnost. Predsednik Donald Trump bi tako lahko zakon podpisal še pred prazniki.